والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتزى طهر قلوبنا من كل وصف باعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلا يا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. تقبل منا بحرمة السيد المرسلين. اللهم هذا الشان ليس بشاني وهذا المكان ليس بمكاني. اللهم يسر لأمري وتقبله مني. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, elimizi açtık, boynumuzu büktük, kapına geldik. İlahi ya Rabbi, bu kutsal yolculuğu bizlere mübarek eyle, bizlere hayırlı eyle. Ya Rabbi sağ salim gidip, elimiz boş gidiyoruz ama dolu dönmemizi nasip eyle. Dünya ahiret maddi manevi zengin eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar, yolda kalanlara da yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, buradan bizlere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selamlarımızı ilet diyenler var. Beytullah'ta Cenab-ı Hakk'ın beytine gittiğimiz zaman Beytullah'a bizden selam götürün diyenler var. İnşallah bizler selamlarını aldık. İnşallah yerine ulaştığımız zaman selamımızı iletmemizi nasip eyle ya Rabbi. Unutturma ya Rabbi. Hatalarımız, eksiğimiz varsa, noksanımız varsa sen tamam eyle ya Rabbi. Biz bilmeyiz iyisini, sen nasip et hakkımızdan hayırlısını. Biz bilmeyiz iyisini, sen nasip et ümmeti Muhammed'in hakkından hayırlısını. Hayırda yarışıp şerden kaçınanlardan eyle. İlahi ya Rabbi yolculuğumuzu mübarek eyle. Menzilimizi, yolumuzu açık eyle. Gidenlere tekrarını, gitmeyenlere de en kısa sürede gitmelerini nasip eyle. Amine ya mu'in ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rızanillahi teala'l Fatiha. Hateme as-salavat.